Bismillahirrahmanirrahim. In arta lando siya makakuyag. Inarta lando siya makaibog. Mayta sawab bang aun arta mo mataud sin mo. In pangaung kaun mo, in kapanyapan mo, in mawaya mo bihon, in mawaya mo anguton, maluhay kay mo. Sa tumtuma, impyag kugkuyagan mo yan hadunya, impyag lugtuan mo yan, nadawhat mo yung katan maksud mo, aun yan masul, impyag kuyag-kuyagan mo di hadunya, adlaw akhirat, mahinang tikduanan, kagantian, sing kasusahan. Mayta, in kakuyagan, in lawan niya kasusahan. In kakuyagan, in lawan niya kasusahan. Sabang ko mawaya, magkugkuyag kau di hadunya. Dagpak paadlaw akhirat, tunayan in hak sin zakat Diyos kay mo sintuhan. Ay mo nalinyain na kau nakahalan mulong mo kasigpitan ako, in namiskin ako, in naglagi ako, wayrun timawang kako. Ayaw mo nalingi sa inlingion mo biyaon isyu kau, iwan uno in kahala mo biyaon. Sa wabang muling yun penakaw na, di kau makahinang ibadat, hadi mo matunay in kawajiban kay mo sintuhan. Mayta, bang kau mawaya magkugkuyag, in lando sing kuyag mo di hadunya, lawi maraw, marang mo padlaw akhirat. Sawa bangkaw kimuyag sa jahadun niya, wala mo ipiyakay, mahinang sawa bikakuyag mo akhirat, biyasin sambat ko kaina, in kakuyagan, in lawan na kasusahan. Biyasin hambuk usog ini, nagapin hajaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabot hakitab tanbihul ghafili. Aun ding hamanga kaybanan nagasutuan naufil bangkaw magsabot singkis sa nganin sahabat, nganin kitab. Tuan, ikasambong ko kay mo bukon, ingkatan sing kisa nasabot ingan si mga sahabat. Bukon ingkatan kisa magkasabot ingkangan nganan si magdatong maun panabi. Basin ini, ja rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun kisa ini, aun ding ha mga ulama, diaif nila. Aun kaywan ulama, mursal. Sa ini pamintangan si mga tobyusan artas na Allah subhanahu wa ta'ala. Amin wala nila tiyunay. Inhak kanila sinallahu, inhak sin arta doon, Diyos kanila sintuhan. Aun hambuk kusog, di matong panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa insya ini, bukun siya di matong maun, nangasubo. Sa impagdatong niyong panabi, namayta siya. Laong niya Rasulullah, ya kau daak sintuhan, inna li dhanban aziman. Sabun na tudlong ya Rasulullah, in aku diagpakan aku sindosa sa lago-lago. Allahu Akbar. Laong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fama dhanbuk, unu indusa na hinang. Laong ya Rasulullah, inna mali kathira. Ya Rasulullah, sabun na tudlandu in taud sinsin ko. Sabun naltud landu intaud sinarta ko. Pangbiadi ka to, nahipo ko na biyutangan imbang ko si Land Bank, BPI, Metro Bank, BDO, katan simbang ko, liunan ko ang biadi ka to, sampay siyo ka na inarta sintaon. Wa inna ma syaiti kathira, iwan mataud piyananum ko. Maluag ingin lupaan ko. Wa inna khayli kathira, iban sabun natud mataud kura ko. Mataud sasakatan ko. Wang biadi kato sasakatan, yaun in Raptor, yaun in Calibri, yaun in Ford, yaun in Ranger, yaun in Bios, yaun in katan sakatan mara sampay Mustang, yaun. Walakin ar-rajul sa bang-aun tao sa alani min mali syai'an aun tao mangayo kako uno-uno na dahil nga mga arta palbahian sinarta ko fakaanna syu'lah min nari takhruju min wajsi insa kaula-ula biya ako sin lialablaban imbayhu ko simbaga kayo iyadan billah buhay pa
liyablawan na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nakaiyanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanihan ya fasik, ya kau bardusa layo kau kahko. La tuharrikni binarik, ay mo ako padapuri, ay mo ako pasunugi, mahinang sabab, sin kaikot mo yan, ikadapog kako. Ikadapog kako, layo kau. Ang paimyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpatan niya, walladhi nafsi biyadi, amuin, ginhawabaran ko ni sapahan ko hatag hukum milik kako. Hatag hukum milik niya. In agis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha sumta alfa amin. Ya kau barkanan dugog kau. Idha sumta alfa amin, apabila walau sumta alfa amin, bisan pa kau piwasahan mo ingkatan pun taon. In sunnat, in wajib, piwasahan mo. Aw sallaita alfa amin, atawakan siyang bahayan mo ingkatan pun tahun, in sunnat, in wajib. Wa in muttala iman, apabila kau miyatay halawm kakuriput, miyatay kau halawm kaikut, wala mo tiyukbar in hak sin zakat, wala mo tiyukbal in arta mo, wala mo piyahampit ang mga barhajat, sinyari na in pagjajakpatan sin ikaw haadlaw ini, akay napusan si bulan Ramadan. Wala mo dihil log sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila muttala iman, bang ko miyatay halom kaikut, miyatay kau halom ka platinums, laakadbaka Allahu finnar, imu'mu irustus da sintuhan, in pamayhuan mo halaw mapinar ka jahannam. Iyadan billah. Subhanallah, kabuwa lando. Ang patumtumun na to, inarka, lando siya mapasok. Damikan, gana-gana unimo yung alom mo, daif din kisa, daif dalong mo. Sa tumtumaya ko tayo mangod kumulas na Allah ta'ala, yari imbanda kay musintuhan. Pagka in kisa, di kau ukon, imo yung pakaw, yarin ayat sintuhan tarabbul alamin. Kalu-kalu, in mga taubyusan arta sintuan, bang inkaryasal ing gulamay mo kiyukum-kum mabuklad. Bang inkaryasal simbol sa mo sisipil maukab. Bimana, tumabardo na kau sinarta mo. In aking sintuhan tarabbul alamin. Suratul Baqarah, suratul Tawbah. Laus na Allah subhanahu wa ta'ala, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. In agis na Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mga sila nagtipon sadya simbulawan, nagtipon sin silver, nagpatawd sin habangko, nagpatawd simbulawan, piyag-abu pa. Wala yunfikunaha fi sabilillah, wala nila giyasto haran sin Allah ta'ala. In fi sabilillah maluwag, sarak kamu pamasjid fi sabilillah, sarak kamu hataw barhajat fi sabilillah, sarak kamu pamadras fi sabilillah, zakat mo pa mga taw barhajat fi sabilillah, ingkatan sinhinang maryaw sumud pa fi sabilillah. Bang mo yung piutang, tiyunay, wala mo yun, tiyunay, in parkala yun, wala ko nagpahampit. In agis na Allah ta'ala, la yanfikunaha fi sabilillah, fabashirhum bi'adabin alim. Ya Muhammad, bayta ibanda sila, since kasiksaan maulul kanil adlaw kiyamat. Iyadan billah. Sugpatan pasintuhan tarabbul alamin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di pamamarahiyat to, sugpatan pa. Unupay nagis na Allah ta'ala suratul Tawbah, sugpatan pasintuhan tarabbul alamin. Yawma yuhma alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibauhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Subhanallah. Panghimati hamang atobyusan arta sintuan ya ko tay mangudkwa ka may Islam yari na. Imbeta kay mo sintuan arta yawma yuhma alayha fi nari jahannama fatukwa biha. Dumatong nga adlaw kiyamat. Inarta tipon mo, inarta piaglugtuan mo, nagluwas lungsad kaw, atas mo wala tiyukan, bangman mo madawhat in maksud mo.
Lang sintuhan, dakpohon, sunuhon na muna inarta niyo. Sunuhon na muna inarta, piaglugtuan niyo, piagtuyuan niyo. Fatukwa biha, ubos tamo, sunuhon, ang panamo inangon, pilinsahan. Pag ubos hinangon, pilinsahan, sinallahu subhanahu wa ta'ala, fatukwa biha, jibauhum, ang panamo ipilin sa maun, patuktok nila. Iyadan billah. O kinasat hinangon na dya pilinsahan inarta, sa mayta ipilin sa papatuktok. Pasal mayta, bang aun mangabot kay mo, magtuy mo kuno tumbyan in tuktok mo. Ang kampyao na sintuan in tuktok lang sin mga ulama. Di pa mamarahi, pag umusin tuktok, wajunubuhum, iban paduakid hawakan nila. Sab mayta, ubos mo kumunot kumid na sa kambihan. Tay kurang mo na yung tao maglaki kayo. Pilin sahon mahon. Di pa mamarahi, indwakid mo ini, pilin sahon sinallahu ta'ala, indwakid hawakan mo ini. Waduhuruhum, pag-ubos, ampay pilin sa maun, patay ko mo, sab manay ko na kaubos mo kimid. Tay kurang mo na yung tao maghajat, maglaki kayo. Yadan billah. Ang paiman ng Tuhan tarabulalamin. Hada ma kanadztum li anfusikum. Hayari na impyagtipunan niyo. Hayari na impyaglugtuan niyo. Hayari na inarta piyagtuyuan niyo. Nagluwas lungsad matumari. Nagtipon sadya ka mo sinarta niyo. Wala niyo piyagpahampit abarhajat. Ang kandain ikaw yakaw tawrayahan. Bangkaw di mangdihil at tao. Dairi ka. Ayaw muna pramisi. Ang paingkitay sa masul. Pramisan pa. Ayaw mo na janji. Sayano mo direktuan magmaap ka. Ang palabi rin kako. Sa imagsarak ka. Bisan tiyo-tiyo. Bang maghahajat kayo mo. Ay nako magduarwa. Sawab diyan mangabot maun kayo mo. Bang wala na ko kaingatan inikaw tao marahaw. Tak mo. Diyan mamisita maun kayo mo pabay. At tawakan mangabot kayo mo. Bang wala nila ko kasakupan inikaw tao marahaw. Ang paiman in Tuhan tarabulalim. Hada ma kanaz faduku ma. Hada ma kanuztum li anfusikum. Amuna ining piyagtipuan ng sinartanu. Faduku ma kuntum taknizum. Na naman nyo insiksa maulul kanyo sinallahu ta'ala. Way humitanam. Ikaw inagusaha. Ikaw inaglugto. Ikaw inagluwas lungsad. Sa kalimay ng tiisawab. Ikasiksa pa kayo min arta mo. Bang muli matunay inhak kayo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dasi sambat tumtumun na to. In kasusahan, in lawan niya kakuyagan. In kakuyagan, in lawan niya kasusahan. Amo sa hindi kahinang si mga tauray magpahampit. Pasaliling nila in nakura. Yako taurayahan ay muling niya in nakura. In nakura matawd pangasubukan na sintuhan. Pang in nakura takarta inikaw on sa arta mo. Sa inaturong mong ginhawabaran mo. Inikaw yung pangasuban kayo mo, ginhawabaran mo ra, iba sinarta mo, ayaw sinakura mataod. Sawabin nakura, bang nakahinang karayawan, di damon kayo mo, bang nakahinang kangian, di da sabon kayo mo. Damik yan ikaw, nakahinang kaw karayawan, nakahinang kaw kangian, tupot desad pawaran mo, mura-murahan, bang man may nang sawab in pangadyan ini, magbarakat, mura-murahan tayo mauning puwasa na to. Tay maun inibadat na to, tay maun sambayan na to tarawi, tay maun tahajud na to, katan sinlug to ang malibarat na to, bangman tay maun sinallahu subhanahu wa ta'ala madawat na to adlaw akhirat, damikan panginduan na to, bangman mawut pakitan mo bulan Ramadan sarta, maigna in sakit COVID-19 ini, damikan Eid Mubarak kanyukatan, advance Eid Mubarak, wabillahi taufiq walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.